Naš materijal za kontaktne leće temelji se na HM i dodavanjem MVP sastojaka. Kako bi objektiv bio vrlo lagan, tanak i mekan i nije sklon taloženju proteina. Neionska leća je fleksibilna i nije lako starati. Izvozimo leće u Aziju, Europu, Bliski istok, Afriku, Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Australija itd. na tržištu. Prihvatiti i prilagođeni stil leća i pakiranje.